WDC ke East Giant Hills District USR Marak Mentasngi ula play perai ke East Giant Hills District Inter-School Athletics meet Araja Absan la pelong Madan Tailang Playground ada Kia West Kibaladon ringkat lang hagani kesngi ki kentup u Additional Superintendent of Police uba S. Paslin ka District Sport Officer East Giant Hills District kakong Stephanie M. Rapsang District Public Relation Officer East Giant Hills District uba E.S. War lembat ki nongkit kam Jangka Swimming Association East Giant Hills Football Association ban kiwe hagani kelimpung athletic meet Arajar Arpsan jangka East Giant Hills District kiladan hadu arpaulai teli school kibalawan bani shimbenta ban kidan hadu Hendriu spa tam ki kena kibalawan ni shimbenta hagani kelimpung East Giant Hills District level Inter-School Athletic Meet 2025 career open. Taking away the gold medal is Knight Tipul Suklain of Clear Presbyterian. Taking away the silver medal is Olivia Barre of Ambrose Memorial. Good afternoon, mga ka District Sports Officer jangka East Giant Hills. Ti hang ni pring jonga ada ringkat bat inya introduce. Rinwan sila Secretary jangka Swimming Association. Mga General Secretary jangka East Giant Hills District Football Association. Mga Crispin Khar membar jangka Football Association. Ga Wilbert nok tu he sinong jangka den serum. Plus lak we nong kit kam pe ya ka football pok ke district ni. Ngarteng me wat sedap the working president jangka East Giant Hills District Football Association. Ti ka jinglong banginya don lang bumi ringkat kadi na kadaw jong bangi sedang yang kani ka Inter-School Athletic Meet 2025 East Giant Hills. Ti kum manganshu pentip syapi kendiat menta usnam ngiyo Arpulai School ki besem menta kata ka under 14 under 16 bak under 18 both boys and girls. Ti ngila sedang na men step but ngi aingo but ngi aingo kerpang ani kong di ublay kan ba kat tu hakini ki tayo bala dep ka jing slap shini shi izan jak la long ka bamlong bangin penle kai ru tin de bangila bu e kan ka diet bangi temu banginya chaprang lamba ki jing duai ki bangi bu ublay lo ailat ailanti ka jingi ba ngiyo ban sedang na men step ba hadu mentang ngiyo e kan ka bedeng ka bam shitan hiru kabam slap kabam kriat hiru nei kalong very pleasant weather mentaru dangi yat ngipet kendiat kirang yat kini ki meet kita kisata kini ki call room kita kirang khot ya kini ki kena tikini ki kena la lagi jong school hakiten jong ki ti hak under 14 menta ka ba change kendiat kalong ba hak under 14 menta ngidon ya ka triathlon A B and C ti long kala khambun events kan kendiat Ti plus mangi hani izantiali kamadan rungim dan I dan ini iba imadan jong imatilang ibang ijupan kam every year ti ini ru iditang 200 meters ground ti henry ngiale kat kum kajing pha kadai triat ni hapan pendap ya ka ka ba kadai triat ko ong ti ngiale kata bangin la ban pendap hakina gilais ngi bat ngingat ba kabaneng ru kan ya sya kan bat ngi hakini gilais ngi ti kum mangan sia tu ip ngidon kumba real spa plus ki kena ki beshe mentah
but kini ki job nang ni ki kena ki job nang ni ngin sajit iki gitu ki bio gold and silver. But kiba maybe ki don ki bakla ka starting in ki don ka potential ke bangi pet ki don ka potential ba they are good runners, they are fit runners tingin kaun lang iki ha coaching camp nang tu ngin sa I coaching iki dia dap I coaching ngin sa yala meki ha pok state level ban compete Shillong. Last year kumangan situ ifi kalong kendiat kan ngisumes kendiat ki goal bangin yo ya ka champion team kan baka izentia kan lado kata ka di ka bangi ngim la ban mudur haka athletics haka ni ka athletics dia ngi hope ba one day maybe gim tip yo kadim taus dem yo kadai lashim snem tama we hope bangin la kan manon ra ya ka cup ya ka winning trophy kan shani sipo izentia